Smjesta u eter. Smjesta u terariji, jel tako, Ivane? Da, ili u akvariji. Ili u akvariji. Da, uglavnom među egzote svih vrsta. Akterfest, humanitarno-edukativna izložba, započela je jutros u kineskom paviljonu na Zagrebačkom Velesajmu i sa mnom je jedan od organizatora, Petar Pintar. Dobar dan. Dobar dan. Ovi prvi dojmovi nakon otvorenja su odlični jer je gotovo već sve puno djece, školarci koji su došli što organizirano, ali što individualno. Pa u principu izrazito smo ponosni što jutros je stvarno velik odaziv dječjih vrtića i osnovnih škola grada Zagreba. Mislim da je do sad bilo jedno 20 grupa djece koje je prošlo kroz paviljon. Također individualno ljudi dolaze, paviljon se puni. Mi smo sretni što smo sve konačno posložili, znači svih 250 terarija, svih 100-tinjak akvarija, sve je to sad puno, spremno da vam se pokaže, tako da sve vas pozivamo da dođete. Da, nije se spavalo nekoliko dana i noći. A čujte, to su u principu veselja ovog posla, mora se napraviti. Ali ono što je najvažnije je da se za Akterfest očito zna. Mnogi su isplanirali ovih sljedećih 4 dana da dođu na Zagrebački Velesajam i ovih putem ih možemo pozvati na 2400 kvadrata. Biće izloženo preko 250 terarija s jedinstvenim primjercima. Čega svega, Petre, da čujemo? Pa ima od zelene iguane, argentinskog tegua, električne jegulje, vampir tetri, pirana, leopard gekona, beznožaca. Mislim, izložaka ima stvarno puno. Gosti su ne samo iz Hrvatske, odnosno izlagači, ima ih i izvana. Izlagači su u principu i iz Hrvatske i iz okolnih zemalja u regiji. U sklopu izložbe imamo i predavanja o tome kako se drže ti kućni ljubimci, znači teraristički i akvaristički. Jedan od predavača je gospodin Heiko Bleher, najpoznatiji svjetski ihtolog, čovjek koji je u svojih 700-tinjak ekspedicija po svijetu otkrio skoro 6000 vrsta. On drži predavanja u petak i u subotu. Imamo predavanja na temu teraristike, imamo svašta. Cijena ulaznice? Cijena ulaznice za odrasle je 20 kuna, za djecu od 7 do... za djecu od 14 godina je 10 kuna i za djecu ispod 7 godina je besplatno. Dobro, dakle do 14 10, a do 7 besplatno. Najlakše je da vam odmah kažemo da ne idete na glavni južni ulaz pa onda hodate do kineskog paviljona. Možda je ovdje sa istoka, s istočnog parkirališta Zagrebačkog Velesajma, ovo je ulaz koji je najbliži hipodromu, recimo to tako da vas navedemo. Preko puta dijagonalno od Bundeka možete autobusom, možete se parkirati i vrlo jednostavno i brzo stići do kineskog paviljona, a možete nas i nazvati na 616 7004 616 7004. Od previše ponavljanja obično čovjeku se malo brojke i pogube u glavi. 2 puta po 2 ulaznice imamo i možete sebe nagraditi uz našu pomoć sa odlaskom na odličan Akterfest. Dok nas neko ne nazove, Petre, malo o vašim životinjama, egzotičnim. To su ribice koje dolaze iz jednog sasvim specifičnog okruženja. Da, ja u principu držim ciklide iz jezera Malavi i to samo predatore, znači samo ciklide koji su karnivori u tom jezeru. Jezero Malavi specifično je po tome što je u principu ribe koje žive tamo su direktni potomci morskih riba. Prekrasne su po bojama, meni osobno to su najljepši primjerici riba koje postoje. Vrlo su teritorijalne, društvene, na kraju krajeva zna se hijerarhija kod njih, što je čudo u razmjerima ihtologije, ne? I jedna velika specifičnost tih ciklida je što su ustonoše. Naime, u toku mrijesta ženka pokupi sva jaja u usta i onda 23 dana ih drži u ustima i ne jede dok ne odhrani mlade. Kad odhrani mlade, onda ih pušta, a oni na svaki znak opasnosti vraćaju se nazad majci u usta. Dakle, to su sigurno akvariji koje je zanimljivo promatrati. Je, vrlo zanimljivo. Ribe su izrazito društvene, stvarno se vidi hijerarhija. Znači, vi i
kad proučavate 10 minuta taj akvarij, vi znate ko je tu gazda, ko je gazda, ko nije. Sad, s obzirom da su to endemi u nekoliko afričkih jezera, pitanje je kako im stvoriti idealne uvjete za boravak evo u vašem zagrebačkom akvariju, dakle u dnevnoj sobi. Ali tu slijedi iznenađenje. Da, evo, zahvaljujući u principu situaciji u kojoj se nalazimo, ne? Znači, zagrebačka voda je dosta tvrda voda. I to, znate, reklamiraju na Persilu, ovom, onom, ne? To je voda koja je točno takva voda u jezeru Malavi. Nemojte. I odgovara baš vašim ribama. Znači, točno takva voda u principu odgovara tim jezerima Rift Valley Lakes u središnjoj Africi, znači jezero Malavi, jezero Tanganjika i jezero Viktorija. Dakle, vašim ribicama je ko doma. Ko doma. Koliko ih imate? Inače, tih afričkih ciklida ima više stotina endemskih vrsta. Vi ih imate koliko? Ja držim 9 vrsta doma, sve skupa negdje 70-ak jedinki, ali to se mijenja. Ovisi kak je koji mrijest ili to, ali ja imam akvarij od 1200 litara, tako da stane to. Može ih se i ovdje vidjeti? Ovdje se vide samo neki primjerci, jer moj akvarij nismo nosili jer je stvarno pretežak. Dobro. Imamo koga pri telefonu? Imamo. Evo da čujemo. Dobar dan. Dobar dan. Dakle, ajde da čujemo, jeste nas dobro slušali, ko je s nama prije svega? Helena je. Dajte nam neku egzotičnu životinjicu koju možete vidjeti ovdje na Velesajmu. Ne znam, paukovi nekakvi tropski ili ribice tropske. Svakako, paukovi, veselite se paukovima? Ne, to idem dijete isprobati da vidimo da li se još boji paukova ili ne. Može, dajte još jednom ime i prezime. Helena Gašparević. Helena Gašparević. Doći ćete i ovdje će vas na ulazu u kineski paviljon čekati vaše 2 ulaznice. Ono što je važno napomenuti je da se ulaznice prodaju isključivo ovdje u kineskom paviljonu. Na Velesajam možete slobodno ući na bilo koji ulaz i prošetati onda do kineskog paviljona. A rekli smo vam prijedlog najlakše ovdje s istočnog parkinga Velesajma prema Bundeku, ovo što je okrenuto. Može? Super, hvala. Hvala i vama na pozivu i još jedan poziv i jedan slušatelj ili slušateljica. Dobar dan. Marija pri telefonu. Dajte mi recite, gospođo Marija, pa evo, koliko će biti otprilike ovdje terarija izloženo na Velesajmu za vrijeme trajanja Akterfesta? Koliko će biti terarija? Da, rekli smo preko 50. Još vam malo fali. Preko 100. Čak i preko 250. Marija. Ali ajde da čujemo onda životinje koje nisu paukovi i egzotične ribice, a ovdje ih se može vidjeti. Dajte, budite kreativni, sjetite se nečeg jako. Mazovi. Neki poseban recimo, ili neka zmija. Iguane može, a neka zmija recimo. Pirane, zmije. Koje zmije? Ima Lacika naša voli jednu posebno. To u subotu niste slušali, šteta. Čuo sam da će biti ribice iz Južnoafričkog jezera, Matasi, kojima odgovara zagrebačka voda. Odlično, jezero se malo drugčije zove, ali super ste si to zapamtili. Ili bi si nabavili takve ribice? Pa ne znam baš. A čujete kako su zanimljive. Imali smo već sve vrste ovih kućnih ljubimaca i ribice, ali to su bile neke ribice koje mogu u manjim akvarijima. Jeste imali nešto posebno egzotično? Ne, nije posebno, to su bile ove koje se kod nas ne mogu nabaviti u ovim prodavaonicama. Zlatne ribice smo imali. Dobro. Pa smo imali ove zečeve, pa zamorce, pa psa, pa mačke i tako. Ja vam mislim da je vrijeme, gospođo, da vam je vrijeme za iguanu. To se bojim. Kak se zovete? Marija Šarić. Marija. Mogu ja moje 2 unučice? Koliko godina imaju? 4 i 6. Pa oba dvije mogu besplatno, dakle vi još možete i supruga povesti. A još mogu i supruga povesti, možete, bravo. Evo ga, u 4 lijepo i uživajte na Velesajmu, dakle danas je počelo, do 6. traje, imate vremena, odaberite si jedan lijepi dan i lijepo vrijeme da posjetite kineski paviljon i Akterfest 2013. Hvala vam na pozivu, gospođo Marija. Hvala lijepa. Evo, Petre, s obzirom da smo spomenuli da slušatelji baš i
nisu vični tome da doma drže egzotične kućne ljubimce. A možda bi se iznenadili koliko ima takvih možda u Zagrebu. Da, ali recimo oni koji bi željeli, a ne znaju kako, jer ode u pet centar i tamo neće naći afričke ciklide, kako se početi baviti ozbiljno, evo, dakle, sa egzotičnim ljubimcima? Pa gledajte, to je isto koji sa bilo kojim drugim ljubimcem. Ne? Najbitnije se dobro informirati. Kad se čovjek dobro informira, onda u principu, bar sam ja tako krenuo. Ja sam isto krenuo sa malim akvarijom od 70 litara, unutra 2 gupija, 1 švert i to je bilo super. I onda kak mi se koja ribica sviđala, sam dodao. Onda kad sam vidio da to ne ide jedno s drugim, onda se čovjek počne informirati. Kad se dovoljno izinformirate, ne, onda na kraju samo dođe po sebi. Točno da berete vrste koje vam odgovaraju, znači koje su vam i lijepe, čije ponašanje vam se sviđa, koje vam je lako držati i to je to. Odlično. Hvala vam lijepa na razgovoru. Hvala i vama. I naravno na pozivnici koju ste uputili slušateljima da dođu na ovogodišnji Akterfest na Zagrebačkom Velesajmu. Vas pozdravljaju i Davor Kralj i Ivan Hlupić. Do slušanja.